بەڕێزان هەر لەسەرم پرسە میوانێکم هەیە گفتوگۆی لەگەڵ دەکەم بەڕێز مستەفا کەمال پسپۆڕی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لە ئیستانبول لەگەڵم دەبێت. بەڕێز مستەفا ئەم کاتت باش، زۆر سوپاس کە میوانی کوردستان 24 تازە گوێمان لێ بوو کە یەنس ستۆڵتنبێرگ دەڵێ 12 مانگە جارێکی دیکە کۆ دەبینەوە و دەبێت سوید ببێتە ئەنجامی ناتۆ. پرسیارەکە ئەوەیە ئایا تورکیا ناچار بووە بەوەی کە سوید ڕازی بێت بە ئەوەی سوید ببێتە ئەندامی ناتۆ یا سوید تەواوی مەرج و داواکاریەکانی تورکیای جێبەجێ کردووە؟ تورکیا دێ قبول بکە مەدزانی دێ قبول بکە بەریا هەلبژارتنê jî Recep Tayyip Erdoğan ev yek kir mijareke siyaseta navxwe lê eger tiştên ku li ser Swêdê neyê qebul kirin jî dîsa ew ê endamtiye qebul bike. Ji xwe Joe Biden baweke eşkere got wan fişar daniye li ser Tirkiye. Her wiha bi Tirkiye re danûsandinê wan hene dest pêk binêrîna min di 12 Hezîranê vê mehê de dê hevdîtinê bikin lê mangê tîrmehê lûtkeya NATO heye dibe ku li wê derê ez bêjim egereke mezin e di meha tîrmehê de qebul bike. Tirkiye gelek berxwe da her çend hemû daxwazên xwe cîbicî nebe dê erê bike dîsa jî erê bike. بەڵێ ینی بەڕێز مستەفا پێتان وایە لە پاشەوەی کە سوید دەبێتە ئەندامی ناتۆ ئەم گرژیانەی نێوان تورکیا و سوید بەردەوام دەبێت بە تایبەت لەسەر پرسی پەکەکە هەندێک بابەتی دیکەی پەیوەندیدار بە تیرۆرۆ لە وڵاتە؟ Binêrîna min hinek yasayên Swêdê jî hene, pîvanên wan jî hene. Rêxistinên ku li wê derê kar dikin nikarin li wê derê zêde fişarê durust bikin. Ev xweşa Tirkiye biçe ya neçe negirin gel. Ji ber ku yasayên Swêdê bixwe hene welatekî demokratîk e. Di wê çerçeveyê de kar û rê dide ku gelek kar bên kirin çalakî bên darixistin. Di wê warê de zêde guhertinê ciddî nayên çaverekirin. PKK jî li wê derê dibe ku çalakiyên PKK li wê derê kêm bibin lê dîsa jî dê berdewam bin lê bi temamî qedexeyekî nayê. بەڵێ کەواتە پێتان وایە داواکاریەکانی تورکیا لەلایەن سویدەوە وەکو خۆی جێبەجێ دەکرێت یاخود نا، ینی دوێنێ پامنێری ئەمە لە سویدەوە ئەوەی گوتکە تورکیا داوای هەندێک ناو دەکات لە سوید کە ئێستا هەر لە ژیاندا نەماون. Belê helwesta Swêdê di wê warê de diyar got em nikarin hemûyan radest bikin vegerînin. Hin kes hene ji tawanên ji rêzê netawanên siyasî hatine wê derê dibe ku ew bên radestkirin lê kesên siyasî taybet siyasetmedarên Kurd nayên radestkirin lê Tirkiye nikare di vê warê de gelek rijd be pir bixwaze. Lê fişarên din yên welatên NATO hene. Tirkiye tiştê ku dixwest di her waliyê de di dest nexistin. Hengariya piştevaniyekî ciddî dide Tirkiye bi hevra tev digerin ew her du jî dijî nirxên Ewropayê ne lê Recep Tayyip Erdoğan ew kesên ku Kurd dixwaze Kurdan ku dixwaze dê ew Kurd neyên radestkirin Swêd vê karê nake. زۆر سپاس دەکەم بەڕێز مستەفا کەمال پسپۆڕی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لە ئیستانبول لەگەڵم بووی. سپاس.